para um lyricist. Com o processo eita, but assim, tá pone tempo para escrever of ideia não tá bem randomly ding shower of or bota canado. Anto, bota punch of bota skibi de tiro? Tem auto, hoop ideia também. Essa é a primeira pergunta. Hoop voice notes. Mais que 2000 voice notes. Anto me notas kibi masha. Met The Jay-Z this. No. Just, No, met a punch in. okay. Met uma maneira o aqui hoop o parte de trás. Com met gewoon graba. Dat is niet mijn timing nog te vast ainda. Okay. Okay. Que me nada não tá vast. Tu custa. Só que me não sai ainda, mas sombra. Tem cantigo me diz que be flow wise, fonetisch so. Dus vai buscar palavra não. Okay. Ante tem cantigo que tá echt me me tá hanhar reframe en so dan, me tá skigi de tema. Pero me diz que be last tempo na me skigi tigi doku me diz que be fonetisch so pe. Lo que das bisa ku bita. Skibi melodia. Precies, Basare we precies. say bota skibi. Zie, zo victima bijvoorbeeld, victima, de melodie is full. Maar busca palavra na futuro, essa é echt een melodie, assim, me tinha gravação fonetisch também um co. Que me quase que me prepara a palavra todo moeilijk. Tem hora, bijvoorbeeld, eu botei verhaal, tá, me klop. Quando net a palavra, não tem palavra para coco que explica, que o rijm que palavra que bem promeu. Ante palavra, a melodia a palavra nota pas de melodia. Precies. Que men, sei wat de writing process, me skibi, tipo, sabe que ora me skibi, ora me ting fonetisch nang. En toen met die flow moeilijk, kom ik echt meneer Neel, met de meneer skibi uit. Ja. Ja. Okay. En toen met de meneer, ja, met die neer, maar meneer Lissa, met zo op die syllables met de skibi, kon je. Zo, ik heb het met een palavra, kon 5 syllables. Sí, ja. En dus ja.